Birincisi, mene 12 dersini 6'şar etip bölüp 2 türküm paradı. Mene biz hazır oturduk da şu dersler boyunca ballarını sanap çıktık 2 türkümden de. Hem fikir ortaklaştık. Ne gece 2 türkümden de fikirleri doğru kildi. Ballar tege mesela 250-251. Bunu biz doğru kilyen deyip sanıyoruz indi. Plus minus 1 bal ayırmanı. Şunun hatli bu yaktan da bugünkü işkendi dersler ne oldu? Yarki tesirli, emosyonel hem o jüri avzalarına şulay tesir etken bizden şunday zor ayrımlıklar kelip çıkmadı fikirlerde. Hazır indi aytırız neticelerini aytken için biz söyleştik komissiya bilen hem umumi kayber yetersizliklerini aytırga bulduk. Niçin? Çünkü sizin bilen siz Respublika mekteplerindeki aktif işgal turgan okutuşular. Sizin bilen mene bu söyleşiler mekteplerge koyup jeteler. Mekteplerden olar başka mektep okutuşuları bilen söyleşkende şulay fikir olarak tarala. O'tgan yılda iktibar ettik, bu yılda iktibar ettik. Nerse qaysi yoqdan okutuv prosesi oqsi bizning respublikada. Bugün komissiya a'zolari buni shulay ko'rdilar. 2 komissiyada birden kelishdilar. Hem şuna göre biz aytib ketarga bo'ldik. Derslerning bütünüsünde de inkar etildi. İş aybir. İnkar etilirge tiyiş bulmagan iş aybir. Bu inkar etu o'tgan yıllarda da kuzetilyapti. Şuna göre bizge hazır Sümbül Hanım jurnalda da bu turda makaleler işlegende to'xtalib, intervyular olgan vaqtda bunday so'rovlarni berib, birinchisi bilim shiganag'i darslik. O'qutuv prosesida o'qituvchi balaning boshini ma'lumot bilan to'ldiruv maqsadi qo'ymay, bilim olirga uyretuv maqsadi qo'yadi. Darslik osha, kitap osha. Bugün qaragan derslerden o'qishi oldinda derslikler ko'rmadik, shiganaqlar ko'rmadik. Bu ellikta qabatlandı. Demek bu bizning problem derecesine ko'tarilib keladi. Rahim etib buni qabul etdingiz, hem o'rinlardan bu temani söylashimiz derslikler bilan bala ishlarga o'rganirga tegish. Ikkinchisi, balanın tüp iş dokumenti. Dokument, bu sözünü men asıldım. O defter. Урысча рабочая тетрадь. Faydalı var. Biz şulay yok derslerde görmedik. Balanın yazıının da retibette hazır bütünümüz varlığını biliriz. Bala naşar yazar, naşar hesaplı deyimiz. Balanı yazdırmıyoruz. Defter yok. Defter bulurgan diyiş. Dersler bütünüsü birinciden alıp 6'ya çaplı klaslarda buldular. 4-5-6 klaslarda. Bu klaslarda normatif boyunca defter, iş defteri gün sayın tekshirilirge deyiş. Qayda ol gün sayın okutuşunun koygan bilgisi bilen defter. Ile qaytkaş enisi qarab, babası qarab, balanın hatasını ko'rayotgan. İşleytirgan. Biz ko'rmadik buni. Bu şulay bizning o'qituv prosesine aybatlar oyog'ini buklab kirib o'tirgan mana bu kimchilik bizning. Bunga e'tibor etirga kerak. Hem üçüncüsü tokta. Onun ismi iş toktası. Bala шығып, onda işleyip, o'qituvchi oyoq basgan kelish balaning xotasini kommentirlaydi, bala qarab turadi. Biz bunday ishni shulay ko'rmadik.
Менә бу үч әйберне бүгенгесе көндә без төп кимчелек дип бәялибез. Икенче момент. Кирәгеннән артык маллылар. Перебор. Перегиб. Үч кирәгеннән артык маллыны билгеләп үтәбез бүген. Шулай урыннарда үзегезнең коллегаларыгыз белән дә, укыту йортларында, республика күләмендә, моны мин уйлыйм, министрлыкка да җиткерергә кирәк. Совещаниялар, семинарлар, конференциялар үткәргәндә бу әйберләрне сөйләшергә. Беренчесе, төркемнәр белән мавыгу. Bütün дәресләрдә 4 кеше итеп утырган төркемнәр. Төркемнәр белән эшләү методикасы зәгыйф, юк. Бөтенләй кирәге юк төркем белән. Әгәр дә төркемдә 4 балага бер генә комплект синең лаборатор материалы була икән, мәктәбендә бүтән юк икән, бер микроскоп, анда әле аңлашыла. Бала укытучыга карап утырып, укытучы балага карап утырып, дәрес 100% барырга тиеш. Кайчандыр менә бу Сингапурлардан алып кайткан методика аңсыз рәвештә дип әйтәбез. Чөнки юк аның методикасын кулланган кеше күрмәдек без. Бөтен җирдә кертелә, төркем булды дигән ни өчен? Менә моңар игътибар итик, зинһар. Икенчесе, үз бәя битләре белән мавыгу. Самооценка битләре белән мавыгу. Бала әле шишмәгәндә, язмаганда, аңар уже укытучы тәкъдим итә, балалар менә үз бәя битегезне алыгыз әле, фәлән эш эшләгән булсагыз, ул юк кына эш була, 2 бал, фәлән булса 1 бал, фәлән булса 0 бал. Баланың эшләргә, уйларга, бүген үтә торган тема өстендә уйларга мөмкинлеге юк. Ул әле өйрәнмәгән, ул үз бәя бирү белән мавыга. Һәм дәрес хакында үз бәягез бүгенге дәрескә бәя булыр сезгә дип. Ярый хуш. Бу дәрескә журналга куя торган билге чыган әле үз бәя битендә. Бу әле баланың үзе уйлаган үз бәясе. Укытучы бәясе түгел, журналга укытучы бәясе куелган. Укучы уку процессыннан йолкып алына үз бәя бите белән мавыгып утырганда. Алга таба киттек. Дәрестә билге куюны күрмибез. Билге кую юк. Дәрес ахырында балага объектив анализланган билге куюп, баланы дәрестән чыгарып җибәрү шулай аксый юк дәрәҗәсендә. Менә рәхим итеп шушы ниләрне нәрсә дип әйтәйин, тәкъдимнәрне шушы замечание дип әйтәйин, татарчасын киңәшләрне кабул итеп алуыгызны үтенәбез.